Yesu nashimwe. Ndaramukije abakunzi b'urukundo gatatu TV. Ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa shikiriza. Ndanaramukije abakunzi banjye bakurikirana ubutumwa. Nukuri amahoro y'Imana abane namwe. Ndabaramukije mwese. Uwiteka Imana abandanya barinda kandi abahereze iby'imitima yanyu yifuza. Yego. Uyu munsi ndafite ubutumwa bwiza. Ni icyigisho cy'abantu bubatse. Icyigisho cy'abantu bubatse n'ibintu abubatse barimo barakora. Aho muri ko murahumva. Mwene data, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana. Ndakwinginze kubw'urukundo Umwami Yesu yakunze twebwe abari mu isi, akadupfira ngo ntiturimbuke. Ino video uyirebe uyirangize. Mwene data, niba wubatse, niba ufite umugabo cyangwa se ukaba ufite umugore, ndabinginze ino video muyirebe muyirangize. Ejo ntimuze muvuge ngo ntimwabwiwe. Buriya ntihari buburemwo akawe akakureba. Ntihari buburemwo akakureba. Ijambo rikureba ntago riri bubure. Nimwumvirize buno butumwa. Iyi video si ubwa mbere, kino cigisho si ubwa mbere ndacigishije. Nuko Imana ishaka ko mbwira abantu bubatse barakomantaje imitima, baguma bakomantaza imitima yabo. Bene data, uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice ca mbere ku murongo wa 26 n'uwa 27. Imirongo ibiri yonyene. Nyaboneka uwuri n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira itorero. Uwuri n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira itorero. Mugabo uri bwumvirize ino video, niwumva ko hari kwaravugwamwo ivyo ukora, ntiwinangira umutima, ntukomantaze umutima. Mugore, niwumva harimo haravugwamwo ivyo ukora, ntukomantaze umutima, ahubwo nuce bugufi maze usabe Umwami Yesu Kristo imbabazi kugira ntuzarimbuke, kugira ntimuze murimbuke. Buriya Umwami Yesu aradukunda, atuburira tutarapfa. Atuburira tutarapfa, atuburira urupfu rutaraza, kugira ngo dutunganye ibidatunganije. Aho murahumva? Kugira ngo dutunganye ibidatunganije. Kuko murazi neza ko umunyabyaha nta juru afite. Umunyabyaha nta bugingo. Umunyabyaha zarimbuka. Kandi ndababwire, ingo z'abakristo zuzuye mu ibyaha, kandi bari mu rushengero bavuga ubutumwa, kandi bari mu rushengero baririmba, kandi bari mu rushengero badiyakona, ariko iwabo mu nzu hagati mu buriri hariya Imana yavuze ngo bwubahwe n'uwari we wese. Hariya bahahinduye gihonamu. Murazi ko urugo ari ijuru ritoye, ariko bo ntago ari ijuru rito, ahubwo ni gihanamu kinini. Ni gihanamu kinini. kuko barimwo barakontororwa n'iki n'amadayimoni, barimwo barakontororwa
na shitani, kandi bakiyorohereza bakagira ngo bariko barakora byiza, none ntibamenye ko hari kiriko kirabategeka. Mwene data, nuhunga udapfa, nuhunge udapfa, hunga udapfa, kuko Uwiteka Imana ntagakina. Imana irakuburira ukiri muzima kugira ngo ejo ntuzuvuge ngo ntiwabwiwe. Ngiyo nabimenya. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya uduhaye Imana, ndagushima kuba wemeye kandi kuza imbere ya kamera. Data, mvuga ibyawe, ndakwinginze uhabwe icyubahiro umwami w'abami. Dore Kristo, ndagusabye imbabazi Imana, umwuka wawe wera mwamanzemwo, maze nasame nawe avuge, kugira ngo icyo ushaka abantu bawe bumviriza mwami kibashikeho. Mwami Yesu, ndabohesha Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwinginze ungire neza, ndakweretse abantu bawe Mana, ubagiye neza mwami, ubahumanura amaso. Haleluya, ubahumanura amaso, ubaha ubwenge mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Idayimoni ryabinjiye mwo rivavemwo mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Ndakwinginze Uwiteka urungi ku muriro wawe uvuye mu ijuru, uje mu mibiri yabo, ugenda uturire rya dayimoni ryinjiye mu bantu bubatse mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Ndagushima mwami w'abami. Haleluya, ndagushima mwami w'abami. Urakoze Yesu Kristo. Mwami Yesu, ndakwinginze ijuru rize rinkikuze. Haleluya, urakoze Kristo. Nsabye nizeye kuvyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo Munazareti. Amena. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dusome. Nico cyatumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Subiremwe aho hantu muhumvirize neza, muca mumenya iyo Imana ishaka kubabwira cyangwa se icyo Imana ishaka kubabwira. Muca mumenya message irimo irabwira abubatse. Subiremwo. Nico cyatumye Imana ibaheba ngo bifuze ibyonona, kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Nico gituma Imana yabahebye ngo bifuze ibyonona. Aho murahumva? Ni kubera iki Imana yabahebye? Nuko iby'imibiri yabo yaremewe mbese bayihinduye ukundi. Imibiri yabo barayihinduye ukundi itaremewe. Numva ngo kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe, ngo kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Ese aho ngaho mwene data, niba ufite umwuka wera, nagusobanurira ino jambo kugira ngo usobanukirwe. Nturyumve nk'umugani, nturyumve nk'umugani. Uyu ntabwo ari umugani, rino ni ijambo risiguritse, ni ijambo risiguritse. Ngo hano havuga ngo kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Bene data, erega Imana ntago inezerewe, kuko Uwiteka yararemye Adamu iremana Eva. Nimwibuke ko Adamu Imana yamusinzirije imukura mu igufa, urubavu. Ahari urubavu ihahomeka inyama, maze igira iki? Irakuramwo inde? Eva mu iryo gufa. Urumva? Imana ya Israheli yego yaremereye ko abantu bubatse babonana,
yarabyemeye ko babonana, ariko uburyo barimwo barabonanamwo ni uburyo mbese busize ubwenge, ni uburyo busize ubwenge. Aho muri ko murahumva uburyo abagore n'abagabo barimwo barabonanamwo ni uburyo busize ubwenge. Ikimibiri yabo, ikimibiri y'abagore babo yaremewe ntago ari byo bariko barakora, barimwo barakora ibindi. Mwabagabo mwe muri ko muranyumviriza, ubuvugishije ukuri ko ibingibi ijambo ry'Imana ivuze kutariko urabikora, aho kuko wahakana kijisho ry'Uwiteka ariko irakureba, ahangaha koko wahakana ibyo urarura kwera umugore wawe, ubwo ngubwo wobihakana. Umugore icyo yaremewe murakizi, n'umugabo icyo yaremewe murakizi, ariko biratangaje ibyo mwadukanye murikwera mushira mu nzu iwanyu. Mwabonye ibyo Imana yabemereye ko bitatosheje, ubu muri ko murikwera ibyanyu. Wa mugabo wewe nturongoza umugore wawe urutoki, ni muri ko murarongoza abagore banyu intoki ngo muri ko murinezereza. Ese nkawe ufata urutoke ukarurongoza umugore wawe, iryo juri muraja nirihe? N'iryo juri muragendamwo nirihe? Ni hehe uri muraja wewe? Kuri mu nzira ngari, nta nzira ifunganye urimwo. Ariko ikibasetsa usanga uvaho ngaho, cyangwa se damvuge ibisekeje ibisekeje, uvaho ngaho mu nzu ukagenda mu rushengero ukaririmba, ukava ngaho mu nzu ukaja mu rushengero ukadiyakona, ukibagira ko waraye winjiza intoke zawe mu gitsina c'umugore wawe, ukabyibagira. Ese hoho ndakubaze, kuri kurabyirengagiza, uribagiwe ko urongoza umugore wawe ururimi, ukarongoza umugore wawe umunwa n'amenyo, ukinjiza mu gitsina c'umugore wawe? Ese kubyirengagiza, hanyuma ukavuga ngo uri umukristo, ukavaho ngaho ukavuga ngo uri umukristo, ukavuga kabisa ngo haleluya, ngo Yesu nashimwe. Urazi kuri kurasebya Kristo. Kristo ntago ari we yagutegetse ngo ukore ibyo bintu. Abagore banyu kabisa nabo baramera uko nguko, namwe mukinjiza mw'indimi, mukinjiza mw'amenyo n'amazuru n'iminwa, mukinjiza mu bitsina by'abagore ba, hanyuma ukavuga ngo uri umukristo. Umukristo wa hehe? Ese uri mu nzira kweri mbese ifunganye? Reka ndababwire, murango ukuri ariko ukuri kuzaguma ukuri. Murango ukuri ariko ukuri kuzaguma ukuri. Nimutihana bene data murarimbutse. Nta muntu kabisa yinjiza umunwa mu gitsina c'umugore wiwe azigira aja mu ijuru. Umugore icaremewe murakizi, n'umugabo icaremewe murakizi. Sinzi ukuntu mwebwe muca mufata ibyanyu mugatangira mugakora ibintu Imana idakunda. Ngo murabakristo, ngo murabakozi b'Imana, murara muronka ibitsina by'abagore banyu. Ngo muri zaba pasteri, murara mu bitsina by'abagore banyu, mwaraje mw'indimi n'amenyo n'amazuru mwahebye mwinjizayo. Hano ngo muri ko murinezereza, kwinezeza bwa hehe? Kubwo ari uburara. Ubwo n'uburara mukivugisha ngo uyu ngo n'umugabo wanjye, ngo nta kibazo. N'umugabo wawe sawa, ariko iby'Imana yashatse ko mukora ntago ari byo mukora.
ntago ari byo mukora. Hanyuma ngo abadayimoni bazabura kutinjira mu ngo zanyu. Murabihamagarira, murabihamagarira. Murazi ko ari bibi mukabandanya mubikora, muramenya ko ari bibi mukabandanya mubikora. Mwahindukiye, ubudashaka guhindukira zarimbuka. Yewe ntiwiyorohereze, ntiwiyorohereze uko nukwinda kubwije, ntiwiyorohereze ugumuceza nguwo mu rushengero, ntiwiyorohereze. Waraje uri mu gitsina cy'umugore wawe, ntiwiyorohereze. Uri kurakora utazahembwa kuko umeze nk'ikirara, mwarahindutse ibirara. Umugore wawe wamuhinduye indaya, umugabo wamuhinduye indaya wa mugore we. Mukabikora atasoni mufite, mukabikora atanisoni mufite. Imibiri yanyu yaremewe, ntago ari byo muriko murakora. Muriko murakora ibintu by'ibinyamahanga mwitwa ko muri abakristo. Muragenda mu Facebook, mukagenda mu mashusho media, mukagenda mukazana ibyo bintu abagore bambaye ubusa, mukabazana mu mitwe yanyu, mukabinjiza mu nzu. Ibyo bari kubara bakwera, mugenda kubikwera abagore banyu. Mwabagabo mwe, imibiri yanyu yaremewe, ntago ari cyo muriko murakoresha. Wewe urashobora mbese kurongora umugore wawe mukanwa atasoni ufite, hanyuma ugapfuka mugasenga ukavuga ngo ibi nibi Imana ukayicisha mu kanwa, ukayicisha mu kanwa kawe, kandi akanwa kawe kanduye, ururimi rwawe rwanduye. Muriko murababaza Imana, muriko murasebya Imana. Iyo muriko muravuga ubutumwa murara mu mantuze y'abagore bayo, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimwihane. Reka mbandanye ngo kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, babashuha babengukana abagabo, bagirira abandi bagabo ibiteye isoni, kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo. N'abagabo nuko baretse kugirira iby'abagore ngo iki, baretse kugira abagore babo iby'imibiri yabo yaremewe, bagenda barongora mu kanwa, bagenda barongora mu kanwa k'abagore. Umviriza, icyo umubiri w'umugore wawe waremewe ntago ari cyo uri kurakora, ahubwo uri murarongora umugore wawe mu kanwa, ukamusesa intanga zawe mu kanwa. Bene data, reka ndababwire, muriko murihenda, muriko murihenda. Ingo zanyu niko zimeze, ntimuharire kandi ntimwirengagize. Muriko murabikora, muriko murabikora, muriko murabikora. Erega Imana ntagisinziriye, Imana iri kirareba ingo z'abantu uko muriko murubaka ingo zanyu. Imana iri kirazireba, Imana iri kirareba. Umugabo ari mwarongora umugore we mu kanwa, hanyuma akavuga ngo ni umukristo. Ndababwire, Imana ntago inezerewe, Imana ntinezerewe. Urazi iyo uriko urarya ingaburo ryera, waraye urongoye umugore wawe mu kanwa kweri? Bene data, nimuhindukire, nimuhindukire. Shetani yarabatwaye, Shetani yarababoshe muri imbohe ya Shetani, muri imbohe ya Shetani. Ntaje muriko muraja mwebwe, ntaje muriko murajamwo, kubera ko Shetani yarababoshe, arababoha no mu bitekerezo aragenda araboha. Kubahiriza itegeko ry'Uwiteka ntimukirikora. Mwaragiye muzana ibinyamahanga, mwinjiza iwanyu, muca munabyiza no mu bitekerezo byanyu, mubyinjiza mu bitekerezo byanyu. Bene data,
ngo muri ko ngo muragira iki harya, ngo muri ko ngo muraryoshanya, ngo muri ko ngo murategurana, mugateguranira mu ntuzenye indimi mu gitsina c'umugore wawe n'amenyo, mukinjiza mu gitsina c'abagore ba atasoni mufite, hanyuma ukazaririmba indirimbo akanwa kanduye ukagakoresha mu kuvuga Yesu Kristo, akanwa kanduye. Nimuhindukire mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje, mwihane. Erega muri ko murabikora, ko muri ko murandeba, muri ko murabikora mu ngo zanyu nibyo byuzuyemo. Reka ndababwire, ndafite igroupe yabubatse, iyo groupe yabubatse ndashima Imana ko barimwo barihana, kubera ko abakristo nibo bari barakora ibyo bintu, abakristo nibo bari barakora ibyo bintu. Haleluya. Mukristo urimwo uranyumviriza, niba wa mugore ugitega umugabo wawe akakurongoza ururimi, akakurongoza umunwa, akakurongoza amenyo n'amazuru, ndakubwije ukuri ijuru shaka uhebe kuko ntajya uzaronka. Shaka ukubita umugaro ugira iki, ntabwo uzaja mu ijuru keretse wihanye ubwo bubi muri ko murakora. Murabikora mugira ngo Imana ntibareba, kandi muyikora mwitwaza ngo ni inkundo. Izo nkundo ni zahehe? Izo nkundo zo kurongorana mu muntu uzenye mu kanwa, izo nkundo zo ngo ni inkundo. Shitani yarabinjiye, shitani yarabahinduye ibitekerezo. Nimusenge mwihane, musabe Imana imbabazi. Ndababwiza ukuri, umuntu wese ari mwarakora ibyo ngibyo akirengagiza buno butumwa, mwene data nutihana ngo uve mwibyo uri murakora, ngo wubake urugo rwawe nk'uko Imana ibishaka, ngo utangire kubaka urugo rwawe nk'uko Imana ibikeneye. Ndakubwije ukuri, ntuzavuge ngo ntiwabwiwe. Iyi ni mburi kujeho, iyi ni mburi kujeho wewe uri muranyumviriza. Wa mugore we, nimba uzi ko bakurongoza ururimi n'intoki, ukabuza uzi ko no mu kanwa binjirayo bakurongora, ndakubwije ukuri, shaka ugenda urira Imana upfukama. Shaka abakozi b'Imana bagusengere bamaze guhumana, bagusengera Imana ikubabarire. Erega uraboshe, shitani yarakurangije neza. Shitani yarabarangije ingo zanyu, yaraziboshe ukunguku, asigaye abakoresha nka telekomande, abakoresha nka telekomande. Shitani uko ashatse niko abagira, uko ashatse niko bagira. Niba ashaka mu kuryo niko abajana, niba ashatse mu bafu niko abajana. Mbese mutegekwa na shitani. Aho ntago wambwira ko umwuka wera barimwo, ntago wambwira ko Imana ibibarimwo. Imana ishigikira ibyo bintu ni Imana yahe, ni ikuzimu. Uwo shitani ari mwarabategera gukora ibyo bintu. Mwafashe rya jurito murihindura gihanamu, mwafashe rya jurito murihindura gihanamu, kuko musigaye mukora ibya gihanamu neza. Musigaye mukora iby'abana bo kurimbuka. Kandi ababwire, nimwihane bene data, nimwihane. Wa muntu we, ntiwica amatwi, ntukumantaze umutima, ntiwinangire umutima wawe, niwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Imana yashaka ko muhindukira, Imana yashaka ko ingo zanyu zimera neza. Mwirukane iyo shitani n'amatwi, mwirukane iyo shitani n'amahembe, muyirukane ive mu ngo zanyu, kuko yaravuruze urugo rwanyu, yaravuruze mu rugo rwanyu. Kweri wambwira gute wa mugabo ukarongoza umugore wawe urutoki? Erega nababwiye ati ndafite groupe yabubatse, igroupe imwe yaruzuye, mfite ya kabiri yabubatse.
barihana. Wewe se ukibikora ni wihane, nawe ijambo rirakujeho. Niba ukibikora kandi murabikora buri munsi no ku murango, murabikora mwebwe ngo iki, murabikora ku murango no mu ijoro, mutangira kuryana ibitsina mwebwe, mukinjiza mwamenyo n'indimi zanyu n'amazuru mukinjizamwo, ngo wa mugore we ngo arikakuryoshya mu biki, ari amacanshwa aguma gucira mu gitsina, ngo arimwe arakuryoshya azagutera n'ibigwaragwara. Nimureke ibyo bintu ntimuze mugwara ingwara mutanazi, nimureke ibyo bintu, Imana ntabwo ibyemera. Nimuhindukire kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Imana ashaka ko mwihana. Wa muntu we ni wihane, wa mugore we ni wihane, wa mugabo we ni wihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Ndakubwije ukuri, urupfu rukubise rukagukubita, ukagira umwaka urupfu rukagukubita urimo urakora ibyo bintu, ndakubwije ukuri, kwa kuririmba, kwa kuvuga ubutumwa, kwa kugira iki bye bye, nta juru, kuko uzapfuye uhumanye, uzawupfanya ibyaha, uzajiyo iyi kuzimu. Nimuhindukire rero, ino jambo ribajeho, mureke inzira zanyu mbi, muve mu nzira zanyu mbi, mukora iby'Imana ikeneye, ingo zanyu zubakike gikristo, zubakike gikristo. Erega mu bisanzwe hariho abariko barabikora bazi ko ari icyaha, ariko bakabandanya babikora. Murabikora muzi ko Imana ibyanga, ariko mukabandanya mubikora, ngo ngo muranezeza imibiri yanyu, ijuru mukazaribura. Munezeza imibiri yanyu, ijuru mukazaribura. Nimwihane, mukumbure, mukora iby'Imana ikeneye, nimukora iby'Imana ikeneye. Abandi nabo ese nk'umugore warongorwa mu kibuno, wewe ntiyagowe? Ese wa mugore we urongorwa mu kibuno, uraza ukuntu uzamera? Uzaza wambara ideyipa, uzaza wambara imibindo, useka pyu, ukurura pyu, we watsamura pyu, hariya bisohoka. Kubera iki? Bazaba barakurangaje. Sinzi nibyo muri ko murahiga ahantu haca umwanda mukuru, sinzi nibyo muri ko murahiga hariya, muri ko murahiga yiki, ko muri ko muranga inzira Imana yabahaye yo kunyuramwo. Wa mugore we, niba uri kurarongorwa mu kibuno, ndakubwije ukuri, yewe bariko barakubabura neza, bariko baragupanura ejo bundi. Yewe ndakubwije ukuri, uzaza ushatse kwiwese, bizaza bisohoka utarinze kwikanira. Yewe ndababwiza ukuri bene data, gusa ubikora nahagarike, kandi udashaka kwihana arazi ingero yiwe, arazi impembo yiwe. Udashaka kubireka, impembo yiwe irazwi kandi uranayizi. Murazi impembo y'abanyabyaha yariyo. Nawe rero ntuvuge ngo uri umukristo urazi intoke zawe mu gitsina cy'umugore wawe. Ntuvuge ngo uri umukristo urazi ururimi mu gitsina cy'umugore wawe. Ntuvuge ngo uri umukristo uraza igitsina cyawe mu kanwa cy'umugore wawe. Nawe wa mugore we, ntuvuge ngo uri umukristo kandi bakurongora mu kanwa, bakwinjizamo intoke, bakwinjizamo indimi. Baba we, reka ndabwire, ibitsina byanyu sinzi ukuntu byanabaye, mwinjizwamo icyambere ururimi, amenyo, umunwa n'amazuru mugashirayo. Hanyuma ngo muriko muraja mwijuru, ijuru rya hehe? Ni ijuru rya hehe rizatwara abantu nk'abo badashaka kubaha Imana? badashaka kubaha Imana.
ijuru rya hehe rizajana abantu nk'abo ngabo? Mushatse mwihane. Imana iraburira umuntu, yamuburira rimwe ntiyumve, ubwa kabiri ntiyumve, ubwa gatatu ntiyumve, ikaguma iburira umuntu ntiyumve, ikaguma imuburira, hazagera igihe yisidukire izanana ubuhiri. Niyo sidukije kukureba ntabwo izaza yonyine, izazananye ubuhiri. Kubera ikintu uzavuga ngo ntiwabwiwe. Urashobora kumaze kumva ino message inshuro zingahe, ariko umutima wawe ni nk'ikibuye. Umutima wawe ni nk'ikibuye. Nimuhindukire, mwubahe Imana, mwihane. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwinginze umuntu uwo ari we wese ari buryumvirize, umugire neza Mana, umuhe kwihana. Mwami, niyaba bikora ibyo bintu Mana, yihane, umuhe umwuka wera musunikira kwihana. Mwami Yesu, umuhe umwuka wera musunikira kuva mw'ibyo biba ari mwarakora, kugira ngo ntazarembuke Mana. Mana waremye ijuru n'isi, ikuzimu ntabwo ari heza, ikuzimu si heza, ikuzimu ni habi. Ndakwinginze ugendera abantu bawe. Urakoze Mwami w'abami, sabye nizeye kubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabagiye neza kandi